pointach a hawn, agus sé céim a dhirst a hawn, go háide hu fölum, a go leorán hu fölum. Bút an bege, ahrafí an bege siúlt an seo, an chuidir má, ach ulle di leef, stoch go bí eerste saun mar horrugé. Ha go leorán a vis an núr is an rialtas an am de teach, a gelaig roiinjachken, no fórachgus, agus rialtsin, agus buninneven of standard, san am de teach, agus han je suljedach an haast, kimme de visi a de klachgut na kwach an sin. Ach nach menig siw, mo bagan déine ruten a de was ik jyri saljadoch. Se wat is maastoch jaran a kehed se Bile, so wat a soeze na skiden Cànanan sonrichte ha so. Ha wat as se Bile, ha so tjinje mach as ik jalbuik een big geelpak aan nichtje aan karkollochstoch dus na han an jedi. Agus an jedi de klachku gan nachkel geelpak se sinne sos wat vi gaan kan vi kwak ik kailen in het skide stoch en skide immelan achke no pastje chòirchuig met skide verder raal kutremach ik galig a jukevet tor geil voor de gaan mjol gevet Scotchen galig gaan no gebe so hude na hellen en jier agus glasochu agus stoche achen het tidmoor na geiltoch ha count dus je galig gastriad en hudig en innovation ein ach an drasta chanile sullet iad jevige kielchuig. So ha sinne mollig barach suspaint a chud a stui gan a system ha seo agus ha sinne mollig rotig steekje in listem han an jeding a han agus teach wa choris teach bliana nis an an ach na geilpak en sin ha cruchuig hanne wein inneve a gudige wie ik skide de weet sa bi a ha cruchuig skiden falle so skiden beke inetaf ik ver planne Cànanan inetaf as an Cànanan of rosnachug agus an nerstachug skide offige lepathy inetaf agus budget inetaf agus vi cobrach gaan et de buien inetaf agus buien nashente mas bors na galig an an allote so ha sin is nu sin kumpig en ide inetal ha sin agus plannichen kersnach inetal gemak kutrumach agus get de ha beg me en sin an a kuchen paper en ha conversation policy memorandum na rutking kan je suljedach aan se ineve officieel vi ik plannichen Cànanan kersnach is sin je graag kan behoud kunnebelach agus suljedach viaun agus kan behoud strukte machine viaun is an hulle skide a ha féin na hinneve skide Cànanan sonrichte a ha seo. Agus al beaca go cá mína skiden seo, chuir se vís na skiden seo choch gemína jocht. Ha he men of suljet kan bí na hellen en sier, stoch an hellen en sier fad chòirchuig ha ceanlust committee na galig het Conlin en an sier sin ra mar ha a stoche na balchen móre farvel geleor Scotland galig is mar sin derst séchte classical donation in niis toch a kujok Jelenski an noch agus chilig sinne skiden na hasinje smunsinn kun checkos an bi a bechoide die an kanrigi hasinje mal kujok tuve stegen jen hellanen kan bigne skiden planet Cànanan gebied kojonnen vis na waardigen kanle haun ma ha ma simpler daar agus wachta sei biste Jessica benjole isje poe sinne sose neef skide a bechoid planne kersnach falle agus budget falle agus ofige letterchi falle wie achke has je molle kujak gum big kia des lechet mile se vlianne ek kerskide van planniken a chudin knieef daar sin karkolch vis na hake as veeltach aan an jedig. Gaan kugal tór agad sin agus tóchan nach chaile imimeí na thuúid sin na chéú an rás ar gas galsin an stein economicoch. Hanné soin voor a haun fiútefus de budget na galig ha voor $10 million gehosk de galig ach blionne de film agus krulig
agus mar sin a dúirt. Bhí seo a cosc na slua na 3 million agus sin go bhí a ró anamach an gceann 6 million a bheits an economy na sear. Agus cúteach sé investment glíce hán má chuidistú éidir go stéide na céirsnach an seo ha gan nearstoch chu gan bhaine hu na galig a hu misneach na dúne hu chéirsnach dúne ága chumad obrich na cruúach agus mar sin a dúirt. So sé dáide hán is tucha le host gan na céirsnach an seo a ha féach é tucha chuú. Na bhaid gach scíide in aige tá siú módach, cumna beáir an haime sin na bhíad an chhlaachach. Leis a bhata man de ha an éing, ke a ha nu seo se budget gach scíide leis go bhfuil cuaach gan na láhan na céirsnachten dé had a chu sté an na planichen agus dé seo se skemmichen a had a cruúchaig fudí bot an a bhí difrichte a scíide go scíide. A gnu ná go ide ha naún éimeach gan áis an tí dúne ha tu as páiste le galig an a glasachú agus tseach an a leos ha kuúd genne féimeachchan in na hún éimeachchan achke nun seo se taiki agus fudí scíden a bhé a kuúteú le chéile agus a tocht cále agus glachgu ge sér chun páiste go kuúteach et a scíden.